Waliki hilata Isaac kamera que Caucanesa Radio San Gaulista Aparacta Arum Tataptaba Patunca provincia Expacharo hilata Isaac chicasa akuna kan khapachasa ratuki saram tarak hayukama ka machakamar ratuki sara kawaje ma paxi pa paxi yayaw chakakim sa paxi mantabak nalita Isaac ukama chikasa hila kulyakanaka akawa kichawir ukam hilana kasport ani pharaki hayukama akawa kichawir kuna imana amuyanaka lupibinaka ataraki hayukama hilata mihamin hichaka kaila na kasuit ara kipacharo hiwasa khata tuptasnyan sanyano kamaka kunhamas qalyantanyani kunasa akawa kichawina arstaño wakisi hanukaha arunt añachi a ver kunas wakisi kumanki a ver adelante hilata mihamin walik kinara kata arunt añane khawkhanite kha corresponsals panak enaqta phepatunka provincia pachana nakahut eta parakwa askor La Paz Haykama asociación de los corresponsales de 20 provincias del departamento de La Paz Haykama kaya pachanakat pacha wala haya manakat inaqatarak hay ukama wa ukama kibar sa kaun hata corresponsals panagachama hanhiut asapi enaqta paraki hakuna imane provincia nakan hay ukama upanakorowa haya tatarak hay ukama arum tatarak hay ukama hilata Isaac maisa toket khaport antwa ma comunicat hay ukama yat aswajmunta upanakaro hichakrana ka kamara khanairire tantacha hay ukama utkawayani akamaya sabad hay ukana 14 de marzo hay ukana utkawayani 9 de la mañana hay que pasewayane Karatu San Gabriel hay que toquena Callanta Paba ma curso taller de coyuntura nacional hay campo Callanta tan hilata Isaac payer en este curso taller digital hay kama uqaruste ma reunión hay campo saranta para que hilata Isaac ukaperusa ukuruha kut atarekine gawkhane saqibna gawst ani phara kai kam devolution de llamadas ma chato qoste credencials hay con esa renovación hay kamba ki turga ki tatan hay khamane hay khamo qamar tawatani hilta Isa korowanchi takhana habil tabajmun tataqpacha corresponsals gawkhane ista phara to panagaha akamara walis chamanchi nyata kenya yawa elecciones subnaciones con sakachan kara kona kansa chikan sta nyata hay khamo naga khata intas asipha aruski pha hilata Isa koro port anta yata intaki taqpacha corresponsals managa port ani phampacha apsani hichul pachayati ata se puta hilata Isaac waliki hilata mihamin ma hilawa na yarfis kitana no san ukana ya comunidad yatian munarat wali sum yaqipana yatiani precipego hame ukaha maini hilawa sataha human sutim jordaya Hupau presidente de los corresponsales Satahagot Hupante aruskip tapjas ma hermano katha kun hamistias aruskip tasinha ma akan katokatas mai como corresponsales hana ya textexi ukapi hupana kan tantas sipata hupana kawa ma orientación arqta yafhadam machaqa chahagot ukam machaqana gasti kun hamas katokatas patti hanireki humana ka yatipta hilata mihamin waliki wachiqasa hawil tatawa port ani phaspa wa hichaqaune ta corresponsal wali hayamarana ka pan irna khara ka kusankena ka khana ire qipqipa tanta chawin kha upana kan peja mantapayap to apani phanya pawa pane corresponsales sapa corresponsales activos pana ir pani phanya paha pane machaqa corresponsales ta Isaac con ka port ani phaspa con aruskip anyani kun khamas hayukama yati chabinas utharaki ne kursu talir no campo yati qasipan ko kachat khamantane hichaqna naka khachikan stasimuna pahilata Isaac xañane mundo digital hay ukampe anchita analfabet hay como ya khibana kira khtanha computación apna kanekana celular TikTok kuna emana ke otra hilata Isaac cha ukarun naka askur hay gona manta para que ukata bahawil ta machaqa corresponsales upana ka kauneta corresponsal upana ka irpani panin irpani phanya hilata Isaac gona ka katota neba sabado goro hilata Isaac waliki kama khachigasa comunidad anakatpacha municipio ta provincia yatiabina kamchika sinipre ayu kama corresponsales upanakan irnaqabina kapaja ukama a ver mayampi yatiañani hilata mijamin sábado 14 no hay tawayam hay kama comunicat hay tawayam khamata panakaha ya ista phanya pataki ya Karatu San Gabriel ya khibana taqibna ista phapanera ya te se phanya pataki hilata Isaac waliki a ver yalt añani comunicado 01 quebrado 2026 ukamaja la asociación de corresponsales del departamento de La Paz Ascor La Paz en coordinación con el responsable de la prensa de radio emisora San Gabriel AM convocan a todos los corresponsales del departamento de La Paz
con suma urgencia a la primera reunión de la gestión 2026 a realizarse el día sábado 14 de marzo de la presente gestión a partir de horas 9 de la mañana en la sala de reuniones de Radio San Gabriel. Con el siguiente temario: curso taller de coyuntura nacional, curso taller digital, reunión para organización del directorio del ASCOR La Paz. La asistencia será controlada para fines consiguientes. Se ruega puntual asistencia. Atentamente, Gilata Benjamín Tintaya Hilario, presidente de ASCOR La Paz. Ahí como Hawilt Avi, corresponsales Gilanaka, Culiacanaca, Monacama Siati, Asip Hamsasin, Nayapanagarus Yamastarakta. Waliki wahilata isak shakasa pacharkas latuk sarantara ki hawil etapta mayan pisa corresponsal manaka port anipata 9 de la mañana sutoqeba aptapi hayko papasnya phat kosti merint asinyan hay como kota kota harkinyani ka wata qama siptan ka provincia exotona ka hilata isak Walik hilata Benjamin como sábado si kapachana kanwa yast manaka pisa ruskip tanyan kai kan hilana ka sweet Caracas pajas pista sikire kispak tup tataki akan wakicha hilata Benjamin ajalo Ukama kita nagas sport anit khilata